عندنا دولة تركيا دا لإسطنبول یکم جار درس زمان کردی بفرمید قطابخانه که استانبول دست پید کرد. پیش هاتا کنیه مزگینیه کانویه و دست پیک کنویه کو کردی جی ببیتا زمان فرمی لکلکا زمان ترکی لترکیه و باکوری کردستان. اجبر که هندزانن به تایبتی استانبول و کم مزنترین باجار کردان دهیتا ناسین لترکیه. افجال سروی مجاری راد واستم جسرو که حرکت زمان کردی حس کرده هجای صبحی اوزگان جستانبول میوان من ده بپرسم هجای صبحی اف پینگاوا دیروکی پینگاوا پیروز لحواجی پیروز بیتن لتمام وان دایکو بابان پیروز بیتن ین کوزارو کن خوهاندان درس ابجارده زمان کردی دنافجرگ استانبول ده حل بجیرن براستی جی از نزانم چاوا واسفاوی مجاری بکم لی از کارم بجم جدلو جان کیف خوشم پیروز کم لهوا سرچاوا هجا ایمان خانم و روزکی پیروزه روزکی پیروزتنا روزه دنجی ایرو سالوگرا رفراندوما سرفبونا کردستانیه از همو کرد و کردستانیین هر عالی دنیای با سلاوی خودشینم و سلاوی خود جوارجی دشینم و آگاهیا خوش و آگاهیا دیرو کی ام ایرو لسری و آخوان. اری گله کی خبره کی آگاهی کی دیرو کیه جبوی ما جبوی همو کردان دبه دیرو کی به وک وجی آنی زمان جارا یکمینه لترکیه لباجار هری مازنه ترکیه استانبولی درسه کی فرمی د وانیا فرمی د دبستانه کا devleti da dest bedike براستی ام حق درس کردی جد 2012 وردا وک منجی دزانن هیه یعنی جد 2012 وردا ری لبر درس کردی لبر پروردهیا کردی هاتبو وکرن لی مخابن جبر هنک سدم آدا حتی نها ابیا پیک نه هاتبو و هم devleti دفی واردا ام ببیجن بر پرسیاریا خو باش بجینه تانی بو اف ماف آنی بو لی بجینه دهات و آلینه داجی دو کردار دا سیاست که آرمان جوانا یکمین ام ببیجن پروردهیا کردی و هشمندی که جبوی کردی زیده براستی که هف یا daha evi zuda bevya dema ku befermi ev hak daha evi dest bebikram makhabın jiber kudvi varida kemasiyek mazın hevu me o hanek havali vek min me 2020 da dema pandemiye da dema naxwaşa koronaya da em seri screen o meji jxora via kre dert mego çima statya kurdi tinine çima perverdeya kurdi Türkiye tinine çima rawşa kurdi de vi halide Serbiya me komela benavi komela hareketa zamanı kurdi has kurd kubejav amblema ve lepiş mine mendaniye pişxo me ev komele da mezran o me dest bxavata kir yek xavat meji ku em nasandın ama federsa kurdi bine nasandın ev qasa xavata me yapar ku em zibistani me jbuy isal da bijartın ev havlaki mazın me elbette ki da o ve devrida dest هجای صبحی اف پروسه بجارتنا درسا کردی جناب هواجی بحث کرد سالا 2012 دست بکریه ام دکارین جداهیه که بکن دناف برا اف سال و 2012 دوان سالین در بازبوی آیا بجارتنا درسا زمان کردی زیده کریه کم کریه اگر زیده کریه هجمار چنده لباکوری کردستانی پاشی هم هر نسر آسته ترکیه براستی من İstatistiki bixora ani ne ani berxo. Vega istatistiki li bermenine. Li ez via beje. Sala 2012 gevak dest bekir hejmar geleki zede bu. Geleki zede bu li mixabın ve çaxi siyaseta embejin ku ana HDP ve yani registra PKK ve dersera durman o boykot kirin evya bu gaveki bu astenkeki negatif. Ali ne daji devleti ve mafaani le ter mamoste tayin ekirin. Evya ji bu faktöreki negatif. Sala evvel hecmar per zede bu paşi bere kim bun. Le pandemi virda 2020 virda
هم كوملا حس كرد هم دلدارين زماني كردي وهم جي اسباسيا خوشوار راجي دكم تلفزيونين حرما كردستاني تلفزيونا و كردستان 24 روداف تي في كردستان تي في افانا جي فان خبرا كرن جبوي ناساندني روليكي وان زيده بو جده 2020 فردا زيده بو با 35,000 خواندوانا لترکیه tabi daha پر evya bali bajare viyali bali bajare rojave Türkiye kat tnevu li embevejin la Amedi li Merdini li Van harami me Kurdan 35,000 خواندوان hevu. İsal takriben nezika hafte 5,000 nezika hafte hazari seri lehsin le fakat جبر کو ماموسته پرسکریکا ماموسته هیه ویگا تقریبا در دورا 55,000 ویگا هنه لی اوی آنا tam روننش یا روز بروز اوی نت ببه آنا فرض زلستانبولی وک و بناف کرد دبستانه کی بناوی دبستانه سلطان الپاسلان ناوین دبستانه کا ناوین لوری دست پیکر لی دبستانه بناوی حسین چلیکجی لوریجی gene dest be bikras bu ku mamoste tedarik nekir wezareta müdüriyeta perverdeya navçeyi hatta nav mamoste tedarik nekriye lwerej dest be nekir li ciddineji çend bistane bu saji hene rahaye heye çend neji heye pandavana day ku babaka fastiye li mixabin jiber ku mamoste he natya ayar kirin dest pê nekiriye. Roj bi roj bi nasandinê zêde dibe. Yani heta niha wek me van xebata li Esenyurtê parda nasandin xebatekî gelekî zêde me li Esenyurtê kir. Wê çaxê jî me dîkî ku piranî mirovan nizanin hay ji vî heqî tiniye ne? Çi qasî pê nasandin ew ê ew qasa ريلي بيبي هاليني داجي اجا صبحي براستي جي اف امار جناب هوا جي بحث كرين جهد الخوشيه بون هرچی قاس نلگوری دا خازامنه لی اف اماره براستي جي جهد الخوشيه مثلا بو اف ساله درس زمان کردی زدتری 55,000 زاروکا هلبجارتیه لی باکوری کردستان و ترکیه براستي جي اف پنگاوه که ارینی و جهد دست خوشیه یا لو مجبر از براستي جي پیروز دکم لهوا و از جدلو جان دست خوشی لوان دایکو بابان دکم ینکو بوزارو که خود درسا بجارده زمان کردی هل بجارتنه اف پنگاوه که براستی جی پیروزه جه سر بلندیه یا برانبری و هجماره هنه یازارو که کرد آیا دولت چند ماموستا تعیین کرینه آیا هجماره وان تیرت که یان نه اگر تیره که هون دخوازا چند داند کن تریناکه قد تریناکه وزارت پروردهی دبیجه کی برا اول زارو داخواز بکن دیو باب داخواز بکن از هیجا ماموسا تعیین بکن جوی بونی گبا امدچن جدایی که بابکار دوین حقی و هیه و درسا کردی جی بجیرن و مدوریت دبستانی جی دبیجه کی ماموسه میتنه وی چاخی هم مديريته دبستان ناخوازه يعني الريل بريد ديريك ديو باب درسا كردي بخوازن و ديو باب جي دبيجن دنهيرن دبين ام بخوازن جي بلكي ماموستين ابي او كنابه ابيا ناخوتيكي مازنه يعني اسبار شو وزارة پروردهی دائره کو ماموستا تعیین دکه به سرو که ورا من هفدیتینه کیکر ویجی گفت کی برا اولی او ترجیح بکن مجرا گفت کی بنی مگو اگر حتی وزارت پروردهی ماموستا تیر نکه اوی محفا باش بکار نای وی گافجی اویا هی پرس کرکه لی از ویا ببیجم سال به سال اریز وزارت پروردهی زیده دکه لی هندکه ای سال پر هندک ایسال چند ماموستا دامزراندن ازمان کردی؟ کریم که؟ جبو ایسال چند ماموستا ازمان کردی دامزراندن دولته؟ مخابن دو ماموستای کرمانجی ماموستایی که زازاکی سیحه 20,000 دا یا هزماره که پر هندکه سالیم بری مثلا 2 سال بری هلبجارتن جلی ترکیه هبو 5 حب ماموستا تعیین کردن 35 حب جبو کردی و
15 hevjî sî pênc bû kurmancî, 15 hevjî ji bû zazakî, 5 hev mamoste tayin kiribûn. Me digot pira her sal zêde bibe, lê îsal ew nekirin, lê hêjî evê hêjî mamosteyên Kurdî îsal jî hêjî evê bikevine kadrê ji wê bûnê ez bang dikim li hemû Kurdan. û li mamosteyên Kurdî, bira mamosteyên Kurdî di ser devletê da daxwaza xwe bikin ku em dixwazin bibine mamosteyê Kurdî. Bira derî ku bavkên Kurd jî li ser cîmerê da biriya internetê da cîmer Serokwezîriya Tirkiye da biriya internetê da meriv dikare serî lê xe daxwaz bike di wêrê da ji Wezareta Perwerdehiyê re daxwaz bikin ki em dixwazin zarokê xwe qeydî dersa Kurdî bikin lê mamoste têr tinene. Ji wê bûnê bira mamosteyê Kurdî bên tayin kirin. û bira tenê ne li dibistanên navîn ve jî bira li dibistanê seretayî û li dibistanê lîseyê jî dersa Kurdî hebe. Heta bira dersa Kurdî jî bibe dersa mecbûrî. Ez bang dikim hemû Kurdan bira viya li hêviya Wezareta Perwerdehiyê nehêlin. Bira viya li hêviya siyaseta partiya serokê partiya nehêlin. Em bi xebatê xwe yê hez Kurdî viya dine nasandin dibe meriv bixwaze. Binê wek min dizanin ez parêzerim qet eviya normal evê karê siyasetê viya eviya vê karê mamoste viya viya karê devletê viya. Lê ji ber ku diviya da di vir da ji ber ku em vê rewşê baş nabînin wek dildarî wek Kurd parêzî Kurd hezkirina Kurdî em wextê xwe jî cihê dikin di vî warî da dixebitin û başekî em dixebitin û cara yekemîne bi xebatê me ku sibata çûyî me danasandin li dibistana li em pir jî wek belkî we zanibin takîbkirinê ê ku me dişopin em pir jî me li Stenbolê li ber vê dibistanê xebat kir. Me li ber di dibistana zêdetir xebat kir. Ca en mezin viya bû a didiya Hüseyin Çelik bû mixabin li wê dest pê nekir lê em hêvî dikin di nêz da daxwazê me bêjî eger mamostem bê eyarkirin evê li wêrê jî bêjî kirin lê a herî giring viya ye. Bira ku daxwaza dersa Kurdî bikin. Tişkî nê jî eger belkî pêştevûn jî bipirsin heqê dersa Kurdî heqê qursa Kurdî ji bûyî mezina li navenda perwerdehiya gel bi navê wî Tirkî Halk Eğitim Merkezî jî heye. Li wêrê jî heqê dersa Kurdî heye, kursên Kurdî heye. Her mezin Tir Kurd ferq nake eger serî lê xe tenê 12 hev serî li merkezê xe evê li wêrê jî vebibin em ê di nêzî da li Esenyurtê kursên Kurdî jî bi nevekirin. Bira bi wesîla boneya vê bültana we dengê me here hemû Kurdan li her alî dinyê li ser internetê meriv dikare serî lê xe lê ji bo qeyda esasî dibe meriv here navendê nasname xwe nîşanî wan bide û qeyda xwe tamam bike. Ez xeberdekî xweş jî bibêjim îro li Edirnê win dizanin li herî başûrê li herî Rojavayê Tirkiyeyê li wêrê malbatekî Tirk me bi min re kete têkiliyê û got ki me ji bo navenda perwerdehiya gel em Tirkin me xwestiye em Kurdî hînkin em çûne me xeyîd lêkiriye me xeberê we di internetê da çalekî hez Kurdî sa kiriye hîn kirine me serî lê xistiye. Ez bi vê bonê bibêjim Tirk Kurd ferq nake mezin jî dikarin ji bo kursên Kurdî serî lêxin û ev vana bira bên nasandin. Başa mamosta براستی جی گلک اسپاسیا هوات کم اسپاسیا حرکت زمان کردی حس کرده دلدارن کرد جوان سربخو همو دایکو بابن کو دست هبویا د سرکفتنا و خباته و گهشتنا و آرمانجه از آرمانجا که بچوک نبینم براستی آرمانجا که مازنه جبر کو دزانن به درجه دیرو که دجاتی زمان کردی ل ترکیه هاتیه کرن حتی الباکوری کردستان جی لو ما افدبت دست بکه که دیروکیا پیروز دسته و خوش بن هلبت وقت جناب هواجی آماجه کری کردستان 24 هر تم لکلک هوا بویا حتی کو از زمان شیرین کردی کو حق هر کردکیه ل ترکیه باکوری کردستان پیباغ و به فرمی پشتوانی خباتین هوا کریه ام دی ساجی لورن جبو پشتوانی هوا دست خوشیل هوا تکینو هین هر هبن سروک حرکت زمان کردی حس کرده هجای صبح اوزگان گلک سپاسیاتت کم